Imana ko turemeye umunsi mwiza, umunsi wo kuganira ijambo ry'Imana. Imana yabiteguye kera tutarabaho, iduhereza agakiza kayo ku buntu, natwe tugiye kuvuga iby'Imana yadukoreye. Haleluya! Dushimiye abayobozi bacu batugira icyizere, bakaba baduhaye uyu mwanya. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Natwe tugiye kugira icyo tuvuga mu by'ubwami bw'Imana. Tuvuge mu gitondo batubwirije guhitamo. Naje ngiye kubwiriza ari uwahisemo neza, ari uwahisemo nabi, ngiye kugira icyo naje nkubwira. Haleluya! Atukuzo Yesu. Uwahisemo neza ndagira ngo tubane, dushigikirane. Nawe wahisemo nabi, nawe ategere kugira ngo turebe ko twumugarura. Siko bimeze? Wewe wahisemo neza, reka dufatikanye kugira ngo turebe ko twogarura ura wahisemo nabi. Bakimbwira ngo nzabwiriza, natekereje ibintu byinshi. Tekereza wongeye kubwiriza, tekereza igihe batangiye kumva ubutumwa, mbona nta gishasha. Hari umugabo wigeze kutubwiriza hano, aratubwira ngo ibintu byose mwarabyumvishe. Cyane cyane abantu biganjemo hano n'abantu tuba tuvuga ngo n'abantu bo ku murimo. Tuzi ko ari abantu bazi ibintu by'Imana guhera hasi kugera hejuru. Bwana sifiwe. N'umunebwe wabo ibyikanisa byose arabizi. None se nobabwira iki? Niki mutazi? Ariko icyo tugiye kuvuga, tugiye gushigikirana kugira ngo wewe waba waribagiwe ugaruke ku Mana. Bwana sifiwe. Mureke dusome, tugiye gusoma byakozwe n'intumwa. Umusomyi mwiza nafate microphone adufashe. Dusome byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 16 kugeza ku wa 20. Byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 16 kugeza ku wa 20. Ubundi ahita asoma Yesaya 53 4 no kuri 6. Ngaho byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 16. Tabahabonye. Kadusome mu izina rya Yesu. Byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 16. umurongo wa 16. Umurongo 16 kugeza kuri 20. Aba bantu tubagire dute? Aha. Ko bimenyekanye Yego. batuye i Yerusalemu bose. Yego. Yuko bakoze ikimenyetso congeye. Natwe ntitubasha kubihakana. Yego. Ariko kugira ngo bitarushaho kwamamara mu bantu. Yego. Tubakangishe kutongera kugira umuntu wese babwira muri iryo zina. Ku 18 bongera kubahamagara, barabategeka ngo bareke rwose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. 19 haravuze ngo Petero na Yohana barabasubiza bati, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo. 20 haravuga ngo kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Amen. 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 Dusome Yesaya 53 ku murongo wa 4 kuri 6. Yesaya 53 umurongo wa 4. Yego. Wa 4 na wa 6. Bibiliya yavuze ngo nukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye.
ariko twebweho twamutekereje kuba kubiswe n'Imana agacumitwa nayo agahetamishwa n'imibabaro, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Nari mvuze ngo natekereje kuganira namwe, ariko nsanga ibintu zose murabizi, ariko umwuka w'Imana mpamiriza neza ko tugomba kwibukiranya, nubwo hari ubundi mwigeze kubyumva, tugire icyo tuganira kugira ngo turebe ko twakwibukiranya muri uru rugendo. Bwana asifiwe sana. Ntagiye muri byinshi, iki gitabo kizakoze n'intumwa gigira amazina menshi, ariko ushatse wacita igitabo kizakozwe n'intumwa cyangwa ukacita igitabo kizakozwe n'Umwuka Wera. Bwana asifiwe sana. Kuko muri iki gitabo arimo dusanga amakuru y'itorero, amakuru avuga hejuru y'itorero. Atukuzwe Yesu. Iki gitabo kivuga gukura kw'itorero no kuvuka kw'itorero no kugwira kw'itorero, kandi kino gitabo cyanditswe na Luka. Luka aje kwandika kino gitabo yatekereje ko agomba kubwira abantu iby'ukuntu abigishwa ba Yesu bakiriye Umwuka Wera, iby'ukuntu intumwa zakiriye Umwuka Wera. Atukuzwe Yesu. Avuga uburyo bajanye ubutumwa bakabukura Yerusalemu bakagera i Siriya n'i Samariya, bakambuka ku nyanja yo hagati bakagera i Roma, bagenda bavuga ubutumwa bwiza bwazanywe na Yesu Kristo. Atukuzwe Yesu Kristo. Ubu butumwa butubwira kuza kwa Yesu, bukatubwira gupfa kwa Yesu, bukatubwira no kuzuka kwa Yesu. Atukuzwe Yesu. Mu gitondo batubwiye ngo duhitemo neza. Ushobora guhitamo nabi ukangiza ubuzima bwawe, ushobora guhitamo neza ugakiza ubuzima bwawe. Atukuzwe Yesu. Bano bigishwa ba Yesu bamaze kumva ubutumwa bwiza, bagenda babubwira abantu. Bibiliya igereranya Yesu kandi ikamwita mwene Dawidi, ikatubwira ngo mwene Dawidi yaje ari umwami, uwo ni Yesu Kristo. Ikatubwira ngo mwene Aburahamu yabaye igitambo, uwo niwe Kristo. Atukuzwe Yesu. Uwo niwe duhererwamo imigisha yose. Bwana asifiwe sana. Yesu yazanywe n'ibintu bibiri hano ku isi. Yesu amaze kubona umwana w'umuntu amaze gucumura, umwana w'umuntu amaze kuva ku Mana, Imana ibona ko umwana w'umuntu igihano kimukwiriye ni ugupfa. Bibiliya ijambo ry'Imana rizaritubwira ngo ibihembo by'ibyaha byose, ibihembo by'ibyaha byose wakoreye muri Kongo, ibihembo by'ibyaha byose ukora abantu batakureba, ibihembo by'ibyo byaha ni urupfu. Atukuzwe Yesu. Imana ibona ko nta kindi yohereza umwana w'umuntu, ta yindi gift yahereza umwana w'umuntu yabasha kumukiza ico gihano cy'urupfu. Itanga umwana wawe ku musaraba. Yesu yemera gupfa kugira ngo aducungure, kubera ko igihano cy'urupfu, igihano impembo y'icyaha ni urupfu. Yesu nta kindi yagomba kuduha usibye ubugingo. Yarapfuye, twebwe turazuka. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana. Iki gitabo twasomye kizakozwe n'intumwa
cyatubwiye uburyo Petero na Yohana batekereje kuja gusenga. Baravuga ngo tuje gusenga. Barikora saa 9 baravuga ngo tuje gusenga, baragenda. Nta yindi gahunda bafite kuja gusenga. Bagere kuja gusenga, bagere iruhande rw'urusengero basanga umuntu wicaye. Uwo muntu nawe yararamenyere gusaba umuntu wese utambutse. Baramubaza, uwo muntu arabwira ati mumpeze. Petero aramubwira ngo nta kintu ufite. Wa muntu mu bitekerezo byiwe atangira gutekereza ngo abantu ni gute baranyimye, ariko baramubwira ngo icyo dufite turakiguha. Iwe atekereza ko kubera ko bamubwiye ngo ifeza n'izahabu ntabwo dufite, atekereza ko wenda hari ikindi baba bagiye kumuha cyo simbura ifeza n'izahabu. Petero aramubwira ngo icyo dufite we dutumbire gusa. Umuntu wawe usaba naye yaravuze ngo nanje icyo nzi hano kuri no nzira, icyo nzi gukora kuri no muryango ni ukureba umuntu ugiye kumpa. Nta kintu wompeza cyo nanirwa gukwigwa muri uru ruhago, nubwo ntabasha kugenda, ariko abaza bampetse nubwo wompereza inzu atukuzwe boyinjanaho. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Noneho baramubwira ngo ubira gusa, tumbira Yesu, tumbira. Aramutumbira, aramufata ngo ukuboko, aramubwira ngo haguruka. Aramuhagurutsa. Amara kumuhagurutsa, abantu ngo baratangara cyane, kubera ko uwo muntu wari amaze imyaka 40 yicaye aho ngaho. Abana bavutse bamusanga, bakura bamusanga. Bamara abantu baratangara bavuga ngo ibi bintu bibaye tibisanzwe. Petero arahaguruka arababwira ngo yemwe bantu namwe bakuru, niki cyabatangaje? Ibi ngibi ntabwo ariko twabikoze, ntabwo ari imbaraga zacu. Asifiwe Yesu. Nimva hano ndagira ngo mbabwire inama yakozwe, nitumara duhudumiye tunezerwe turirimbira Imana. Haleluya! Noneho abantu baratangara. Noneho Petero arahaguruka arababwira ngo mwebwe ntimutangare. Yesu mwihakanye imbere ya Pilato, yamucira urubanza yago kumurekura. Ni ukijije uno muntu. Asifiwe. Baragenda. Noneho abakuru n'abafarisayo baraterana, baraza barabafata. Baravuga ngo ninde ubahesha uburenganzira, ni irihe zina, ni izihe mbaraga zibahesha kuvuga muri iri zina? Ni ikihe kintu gishobora kubahereza ububasha bwo kuvuga kandi bwo gukiza uno muntu? Bwana sifiwe sana. Ndagira ngo duseruke hano twasomye, duhereze Yesu icubahiro. Haleluya! Arangishe arababwira ngo wa wundi Yesu mwishe, wa wundi Yesu mwabambye, Imana yaramuzuye. Asifiwe Yesu. Ngo arangije gusobanura ngo bumva amagambo babwiye, baravuga ngo ibi bintu tibisanzwe. Bakuru n'abafarisayo n'abakuru b'itorero bose ngo baravuga ngo sasa aba bantu tubaheze. Kwa kundi abakuru bazavuga ngo duheze bano bantu nitumara dukora inama. Baravuga ngo reka babaheze kubera ko ibyo basanze bavuga. Baratangara cyane, baravuga ngo ubu bwenge n'ububasha no kugusobanura aya magambo ko barabikura hehe. Ariko ngo ikintu bibuka ko bajanye na Yesu Kristo. Asifiwe Yesu. Bwana asifiwe sana. Muri uru rugendo turimo, muri inzira turimo, mwene data, ishingikirize Yesu Kristo. Ishingikirize Yesu Kristo. Ibuka imirimo Yesu yagukoreye. Ibuka Yesu aho yagukuye. Wishingikirize Yesu Kristo. Ndagira ngo mbabwire inama aba bakuru bakoze. Babonye bimaze kubayobera, baravuga sasa mureke tugituje inama, ibintu zakomeye. Ikintu cyambere baravuga ngo bano bantu ko byamaze kumenyekana mu bantu bose, bano bantu tubagire gute? Harabakamenye. Gukunda Imana kwawe harababimenye. Wowe tubizi, tuzi ko bahiga ako gakiza kawe,
tuzi ko bakora inama kubw'agakiza kabo. Bwana asifiwe sana. Baravuga ngo bano bantu ibyo bakoze twabibonye kandi nako turabyemera. Uyu muntu yarakijijwe, Mbonigaba yarakijijwe, ntabwo tubasha kubiyakana, ntabwo tubasha kumushuka. Yahisemo neza, uyu mukobwa yahisemo neza, aririmbira Imana, anezererwa Imana. Ariko se twomugarura gute? Tukamugira umusambanyi? Twomugarura gute tukamugira umwibzi? Twomugarura gute tukamugira umubeshi? Atukuzwe sana. Kubura umukristo byaramenyekanye, uri umukristo, ariko ndagira ngo nkubwire, cunga sana, rinda ubukristo bwawe, hagarara ku ihame. Asifiwe sana. Inama nizikorwa nawe uvuga ngo namenye n'uyu nguyu. Asifiwe, asifiwe sana. Bamaze kujina ngo batekereza kubakanga, ariko Petero aravuga ngo yeme mwabantu, yeme mwabantu, Imana namenye byaba ari byiza kumvira mwebwe cyangwa kumvira Imana. Nimba ari byiza kumvira Imana kuruta abantu, nimuhitemo. Bwana asifiwe sana. Bangu curanga buke, curanga buke yawa tubaye twumve ukuntu Imana ivuga. Muri urugendo rwo kuja mu ijuru, ndagira ngo nkubwire uburyo umukristo agomba kwitwara. Umukristo agomba kwireba nkaho uri wenyine muri urugendo ruja mu ijuru. Turano mu itoro turi benshi, ariko muri no rugendo wibone nkaho uri wenyine muri no safa. Kubera ko umukristo agira ibishuko byinshi. Mu itorero baravuga ngo dukore. Bwana asifiwe sana. Noneho ibitekerezo byawe ntago byahakanye gukora, umutima wawe ntago wakubujije gukora, ariko nganira akaza akakongorera akakubwira ngo sasa ubundi bira bintu bavuze ngo dukore, je ntago mbanzumva neza. Wewe wabyumvishe? Tugere gushya. Haleluya. Wewe mu mutima wawe ntabwo wanze gukora, mu buzima bwawe ntabwo wanze gukora ibyitorero, ariko undi muntu akumvishije ko igitekerezo batanze iwe atacumvishije, bitumye nawe utacumva. Asifiwe sana. Muri uru rugendo umuntu arakubwiye, wewe wahisemo gukurikira Imana n'umutima wawe wose, wahisemo gusenga Imana n'umutima wawe wose, kandi gupfa uzapfa wenyine, wikwishinga undi muntu. Erega iyo umuntu ari mu byaha yibwira ko abantu bose bari mu byaha. Iyo umuntu ari gukorera Satani yibwira ko abantu bose bari gukorera Satani. Iyo umuntu ari umunywi yibwira ko abantu bose bafite inyota. Asifiwe. Ariko abasenga Imana barahari. Nushika mu basenga uzagira ngo abantu bose baza basenga. Asifiwe. Irinde, yesha agaciro. Erega iyo umuntu akoze icyaha, nubwo babesha ngo imbabazi zaraje, asifiwe, imbabazi zaraje, imbabazi zaraje. Ariko Paulo yaranditse aravuga ngo nimba twarahawe ubuntu, Bwana asifiwe sana, dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busage. Ese reka nkubaze, iyo umuhungu akubwiye ngo dusomane, iyo umuhungu akubwiye ngo dusomane, abagukunze cyangwa abakwanze, usomanye nawe ariko upfuye mu bugingo, ejo upfuye waje mu muriro utazima.
Bwana asifiwe sana. Iyo umuntu akubwiye ngo aka kantu kazogufasha muri kino gihugu, tuzabura icurya wowe gusa ugashire hano, uzugendana nako tukagashire hasi, uwo muntu abaguhaye ikintu kigupfuka amaso ariko ubupfuye mu bugingo. Bwana asifiwe sana. Muri iyi nzira uri wenyine, muri iyi nzira kuragenda wenyine. Iyo icyaha kiba kikwanditse hano, umuntu wese yakubonye arabimenya. Nubwo waririmba hano ugatera za rero 10, iyo tukubonye gutya tuhita tubimenya. Ihane, garukira Imana. Ihane, sanga Imana. Bwana asifiwe sana. Umuntu iyo akubwiye ikintu cyo gukora icyaha, abagusuzuguye, abaguhinduye zero, abaguhinduye zero, abagufashe katakataka. Rinda neza icyo wahawe. Atukuze Yesu. Ese twizeye Imana ngo bigende gute? Twakurikiye Imana ngo bigende gute? Jambo rya mbere, Petero yanditse ngo tubikiwe ubugingo budashira. Cya kabiri ngo tubikiwe ikamba ry'izahabu ritabasha kubora. Cya gatatu ngo ritabasha kugajuka. Asifiwe Yesu. Kandi ngo kuri wa munsi umwami Yesu azerekanwa, ngo nako tuzerekanwa dusa nawe. Bwana asifiwe sana. Rinda neza icyo wahawe. Kandi umukristo ukuri ntagendera mu kigare. Nimba warakurikiye ijambo, nimba waremenye Imana, nimba warakunze Imana, yikunde utiganya abandi. Nimba warakunze Imana, yikunde utishushanya. Asifiwe. Hari abakobwa n'abagore bakunda kwambara imyenda bakavuga ngo yaca ku abantu bamwe bakazabipfuka mu maso, bakavuga ngo sura muntu kuriya ntazi ko ateye nabi kwe, ko tuwatubona ameze nk'ikintu gicuritse, yambaye akantu tikamukwiriye, ntitwatumenya niba ari umuntu nimba ari icupa. Bwana asifiwe. Noneho wakumva bakubwiye gutyo, nawe ukababara ngo ngo Imana yandemye nawe ngo jenteye nabi, ngo iyi myenda ngo ntizi nkwira. Reka nkubwire, umukristo ntazayishushanya n'abandi, ntabwo uteye nabi. Imana yakuremye mu ishusho yayo. Wewe ahubwo wambaye gusa ibitagukwiriye, wowe kwambara ibigukwiriye, nawe wotera neza, wosa neza. Haleluya. Tugire Yesu gutya. Haleluya. Hey! Asifiwe sana. Hano twasomye mu gitabo cya Yesaya, yaravuze ngo nukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, kandi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ngo ibicumuro zacu kandi atukuze Yesu. Ngo yadukirishije imibyimba ye. Uzi imibyimba? Muzi imibyimba? Ninde uzi imibyimba? Abana bakuriye mu shasha bazo bakubitwa bakagira nk'imibyimba. Ni ukuvuga ngo Yesu baramukubitaga, umubyimba wazamuka gutya, nganira akabara babariwe. Urumva izo mbabazi? Urumva izo mbabazi? Hari umuririmbyi warimbye ngo igitonyanga cy'amaraso ngo cyantonyangiyeho, ngo numva ngo turahujije. Ariko uwo muririmbyi ni nkaho yarakoze utwaha dukeya. Jewe nabonye ariko ari nkaho yarakoze utwaha duke. Hari undi waririmbye aramurenga, aravuga ngo umuvu w'amaraso waraje. Haleluya. Uwo ngo umuvu w'amaraso niwe mbona nje niwe nza numva wabitahuye neza. Asifiwe. Atukuze Yesu. Nukuri Yesu ni umwana. Nudafata byinshi muzo navuze, ufate ko Yesu ari umwana. Ukora ibyo ukora byose umenye ko Yesu ari umwana. Ugenda uko ushaka kose, bagushuke wemere bagufate ngatakataka, umenye ko Yesu ari umwana. Bwana asifiwe. Umenye ko Yesu ari umwana.
Yesu yemeye kwigupfira ku musaraba. Jambo ry'Imana ratubwira ngo yabonye ko kugumana n'Imana ngo ari agatari ibintu zo kugundirwa, ngo yemera kwicisha bugufi, ngo yambara akamero k'umugaragu w'imbata, ndetse ngo yemera no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Asifiwe Yesu. Umusaraba cyari ikintu kibi cyane, cyari ikintu kizira. Baramufashe baravuga ngo ikintu dushobora kumukorera tugomba kumubamba ku musaraba, kuko umusaraba wagiraga ibintu bigera nko kuri 2 biteye isoni bikomeye. Umusaraba wabambagaho ikintu cy'igicibwa cyarangije cyavuye ku isi, ikintu mbese ku buryo umuntu wese wagera ku musaraba yaravugaga ngo uyu nguyu bakamucira ikivume atukuze. Cyakabi babamaga umuntu bakamubamba uko yakavutse, nta muntu bobamba uko yakavutse, ngo abantu bongere bamurame, abantu bongere bamuhimbaze. Asifiwe. Ariko wa musaraba utubera icungu, wa musaraba utubera ubuzima, utubera ubugingo. Asifiwe Yesu. Yesu ageze ku musaraba aravuga ngo byose birarangiye, aravuga ngo byose birarangiye. Asifiwe Yesu. Yesu aravuga ngo byose birarangiye. Icyambere aravuga ngo urupfu rwa rurembeje abantu ndarurangije ndumaze imbaraga. Urupfu ntirukidutera ubwoba. Iyo umuntu apfuye yarizeye, iyo umuntu apfuye yarahisemo neza, erega no gupfa uzapfa. Ko turavuga ngo turaja muri Amerika, ntabwo abantu bose bazoja muri Amerika, kandi UN ntabwo ari so, ntabwo ari nyoko, ntabwo igukunze. Nabona inyungu zabo bafite zishize bo kugira ngo subiri iwanyu. N'abazungu bashatse igihugu cokira bakababwira ngo mutsubiri iwanyu. Bwana sifesa, no gupfa uzapfa. Uranyishinga ntabwo uzi cyanzanye muri itorero, uranyishinga ntabwo uzi cyatumye nkwegera. Hitamo neza, hitamo neza. Mureke mbaheze urugero. Turi hano muri itorero, ariko nidusohoka buri muntu arimenyera icyarya. Haro duhereza icyarya tubimenyera icurya. None upfuye biba bikurangiranye, wikwishinga undi muntu. Nakuyobya agukura mu gakiza wimwishinga. Asifiwe Yesu. Yesu aravuga ngo ku musaraba ikindi kintu ngomba kubakiza ibitambo bya buri munsi, inuma n'inyoni n'ibitambo, kugira ngo mubabarirwe ibyaha, kandi kugira ngo bitwikirwe gusa, ntabwo kwari ukubabari. Aravuga ngo iki nacyo ngomba kukimara abana banje bararusha. Haleluya. Aravuga ngo iki kintu kubera ko abana banje barusha, reka nacyo kibakuriyeho. Ibitambo by'inuma, inka, abadafite inka bari kugira gute? Abadafite inuma bari kugira gute? Abadafite ifeza n'izahabu bari kugira gute? Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Umusaraba uduhesha agakiza, umusaraba uduhesha ubuzima. Bwana asifiwe sana. Ageze ku musaraba ikiruta byose aravuga ngo ngiye kumara imbaraga za Satani. Tugere gutya tubaye dushamburiye nk'amapepo ngangahe hano. Haleluya. Haleluya. Reka twongere mbere ku kuntu tumara ububasha bwa Satani, dushambura amapepo yariganyije abantu. Tureba iyo umuntu wewe, iyo umukobwa avuganye n'umuhungu cyangwa umugore yagenda gutya akabona abantu bamuvugisha, iwe akabona gusa n'abantu bamukururira mu busambanyi. Asifiwe Yesu. Satani baragutaye umwuka w'ubusambanyi, nta kindi cyo kumara uwo mwuka. Nubwo waba urwana nawo, ukarwana nawo, ugasenga, nta kindi cyo kumara uwo mwuka. Reka dushambure mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Atukuzo Yesu. Tuora abantu Satani yagize imbata.
tubora abantu bariganywa na Satani, abantu bibwa na Satani. Erega abantu twumva ngo bagiye mu gukorera Satani nabo barasengaga. Reka nawe tubatabare, tubwire Imana ngo ma garura iminyago ya ijambo. Barabyumvishe, ubutumwa barabwumvishe, bakende kugaruka ku Mana. Tugire gutya Yesu, tufatikanye duhamagara Imana, tabara imitima y'abantu. Haleluya! Asifiwe Yesu, asifiwe Yesu, atukuze Baba. Soza mu bukristo wawe, mu bukristo bwawe ba nk'umusirikare, mu bukristo bwawe tware nk'umusirikare. Paulo yaranditse aravuga ngo nta wawe umusirikare ngo yishire mu z'ubuzima babakinejeje bamwandikiye ku umusirikare. Ba umusirikare mu bukristo bwawe. Kiru cyambere kiranga umusirikare, umusirikare ni wa muntu wemera gupfa apfiye abana. Ni wa muntu iyo avuze ngo iki ngiki singikora, nubwo bumwisha ntabwo yogikora. Bwana asifiwe sana. Kindi cya kabiri, umusirikare mwiza ni wa wundi iyo urugamba yisasu riteye gucya abasivile bazahunga amasasu, ariko umusirikare azahunga yerekeza, azayiruka yerekeza aho imbundi yayivugira, arebe niki cyabaye. Komeza yemera. Uri umusirikare wa Kristo, uri umusirikare wa Kristo. Ngacuranga ukewa. Ndasoreza kuri iri jambo umuvandimwe yavuze, agakiza k'Imana ngo karatwegere kurusha igihe twagize gute, kurusha igihe twizereye. Kuvuga menshi siko kuyamara. Bwana asifiwe sana. Agakiza k'Imana karatwegere kurusha igihe twizereye. Izera Imana, kunda Imana, kurikira Imana, shikama, hitamo neza, hitamo